احنا بنأمل هذا في السلام بس. لامتى بدنا نضلنا نعلي صوتنا ونقول دولتين وشعبين وفيش حدا سامع فينا؟ بالحقيقة فعلا كثير بنسمع دولتين لشعبين. In realtà ascoltiamo sempre due stati, due popoli. بس وين يعني ما بنقدر نحكي انه هناك في خطوات لتطبيق هاي المبادرة اللي هي دولتين لشعبين. In realtà questo è vero, tutti quanti dicono questo, però chi le ascolta questa cosa qua fino adesso, e ci sono delle procedure anche per farlo e fermare è quello che attacca anche. واللي بيصير بفلسطين أكبر مثال على ذلك الحرب على غزة. Quello che sta succedendo adesso, la guerra contro i palestinesi, in particolare quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. والتجويع اللي بيواجهه أكثر من 2 مليون شخص في غزة بدون غذاء بدون ماء بدون دواء. Anche per quanto riguarda la fame per 2 milioni di palestinesi a Gaza, senza acqua, senza medicinali, senza ospedali, senza scuole anche. وبعدم وجود أي إجراءات ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب. هذه جرائم حرب واضحة ضد الشعب الفلسطيني. E poi praticamente non sentiamo la condanna di tanti paesi che l'Israele, che i crimini di guerra stanno facendo un sterminio contro i palestinesi a Gaza. حتى في الضفة الغربية الهجوم على أكبر مدن الضفة الغربية وتهجير شعبها وتجويعهم وتدمير ممتلكاتهم لا يقابل بأي ردة فعل من العالم. Anche in Cisgiordania ci sono delle città, la popolazione anche senza mangiare, senza acqua, e poi non vediamo nessuno che manda tutti questi aiuti umanitari a questo popolo. والشعب الفلسطيني بيتطلع إلى السلام لأنه عانى كثير من هذا الاحتلال اللي بعد يومين بنسجل 77 سنة من الاحتلال وهمجية الاحتلال تجاه شعبنا الفلسطيني وتجاه كافة الأراضي الفلسطينية. E questa sofferenza del nostro popolo palestinese che ha sofferto da 77 anni, nessuno le guarda, noi praticamente cercano di deportare via il popolo palestinese dalla loro terra. Noi siamo perché il popolo palestinese abbia uno Stato, ma per voi Hamas è un problema? متفقين انه الشعب الفلسطيني لازم ياخذ دولته، بس حماس هي المشكله تبعتكم كمان؟ حماس وجدت من قبل إسرائيل. حماس وجدت عشان إسرائيل تتحجج فيها قدام العالم إنه حماس هي المشكلة. المشكلة هو الاحتلال، المشكلة هو إسرائيل، ممارسات إسرائيل والجرائم اللي بترتكبها إسرائيل. Il problema non dico che è Hamas, il problema è l'occupazione israeliana, perché Hamas è stata creata dalla stessa Israele per trovare anche i canali, trovare le scuse per poter attaccare i palestinesi. وللأسف المجتمع الدولي بركز على حماس فقط ولا يركز على الاحتلال اللي هي المشكلة الأساسية والأصلية لمعاناة الشعب الفلسطيني. Il mondo sta guardando solo Hamas, non guarda l'occupazione, non guarda la sofferenza del popolo palestinese, e questo è il problema. Quali sono i suoi rapporti con Catania quando per la prima volta è venuto in città? شو العلاقة اللي بتربطك في الشتاء لكتانيا باعتبارك أول مرة أول مرة تيجي على كتانيا؟ بالحقيقة مش أول مرة باجي حتى على كتانيا، هاي رابع مرة باجي على كتانيا، وكنت دايما كتير بحب إنه أجي على كتانيا لأنه بتعني لي إشي كتير، التضامن مع الشعب الفلسطيني وصدق العلاقة بين أهل كتانيا وبين فلسطين بخليني اني اتردد كتير واكون فعلا سعيدة بوجودي بكتانيا. A dire la verità non è la prima volta che mi trovo a Catania, ma è la quarta volta che mi trovo a Catania. Mi lega veramente con la popolazione di Catania, che sono solidari
con la questione palestinese, e questo mi fa incoraggiare sempre. Quando vengo chiamato a Catania lascio tutte cose e vengo direttamente. C'è una comunità, una piccola porzione di abitanti No, palestinesi a Catania? صغيرة الجالية ولكن مؤثرة جدا، وهذا كتير مهم. مش مهم العدد بس مهم التأثير. Allora, la comunità palestinese è molto poco a Catania. Per me non è il problema quanti sono, il problema le persone, anche se sono pochi, però fanno tanto. واحنا بنعتبر اهل كاتانيا هم طبعا لمساندتهم للشعب الفلسطيني وانهم فلسطينيين كمان. Noi consideriamo, a prescindere della comunità palestinese se c'è o non c'è, noi consideriamo la comunità catanese, la popolazione di Catania, che è molto solidale col popolo palestinese, e una nostra comunità. La